سلام به دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب و عالی باشه. من امروز اومدم به زن داداشم کمک کنم تا برای خانمایی که دارن تو مزرعه‌اش کار میکنن غذا بیاره، چون قبل از نهار حتما غذا میخورن. گفتم شما با خودم همراه کنم، بریم ببینیم چه خبره. داریم وسایل آماده میکنیم ببریم خانوما غذا بخورن قبل از نهار. روزی هست بودم ولی خانم چی چیزه بعد همون یه مقدار تو بسه دیدیم که بسه دیدیم که تو من نگودم مقدار باید کشیم بده بیا اصلا بشیم ما چی میاد بیا اصلا بشیم تو را بشه خواه باید ما رو دنی بود ما هم بیشه و خانم بود کن نایمه Hayır. Hani iş yapacaksın. Kadın hatta şu çirkin Maya. Mayının kabul yok ne? Mayın ne yaptı bak? Kadın Maya gençler Maya gençler ne yapın? Ama kadın yaracım Maya. Diyor ne ahlak diyor. Maya cüsteri. Bu şey düştü de. Bu hatta şey geldi de. Industri warna nomor budaya pak. Ama şu dükkan da doğru değil mi? Bana da cepte sular. Şimdi bu var industri. Biraz bir tane ticaret. Şey bak diyor ki daha da bir şey. Aşık var da sizi daha اینم از غذای خانم. لیلا گوجم بش Vale. Det tror jag var han inte. För det. Det blir så det måste ju kunna bara bygga det här. قديمين خصوصا راسه كله ورانا كله بيرمي ما يبغى دي ما يبغى لا لا كده كده ما يبغى جانا كده هاتشي ولا انا